إنسنا لو كان يتضمن الجنة ألو كان الموت قبلي واتمنث الزول وغالا دغور ونساقي ونضحكو غف ماس محمد بوزرزور نعي مقارن أزرزور يولد ذي ديسمبر 1944 ذي صدوق. Selon le témoignage de Miss, Miguel Anzé à un moment donné, il s'était استظلمات et du coup باباس يبوث الفرنسا كنا تيداوين يقول لي عاش دينا يكشمل كل دينا يغرا ايتو لكن كري سكواسن يغال ثمورث يوفيمانيست عرقاس شطح قبايليتيس et du coup il a dû faire beaucoup d'efforts ايوا كان دير تقبايليت مينس دغا يغال ذنتا يسديف كان تقبايليت كينا ماشي ذكرى يغال enseignant le cheikh le français, il sera pendant 44 ans parce qu'il faut savoir qu'il n'a pas vécu de la musique. Mais enfin, ودع الغاية نشتغل الشغل. C'est-à-dire que je suis retraité d'éducation. Je تعيش هذاك الفن. C'est-à-dire bon, je chante pour le plaisir comme ça. Chez des amis, محسوبين يدي تحتيمني ولكن نروح على الشجرة. Sinon, je n'ai pas l'intention de me lancer dans la chanson comme ça. Il faisait la musique des 68 et des 71, il gueulait pour la première fois sur scène avec la compagnie de Cherif Khaddam. Et ce n'est qu'en 89, en 90, il dissout son premier album, Nadfsin Semzwaro, l'album Thamaï. Il y en a d'après 3 albums, un Garou Dixon, c'était en 2008, et en totalité, il a une quarantaine de chansons à Kenya. Assez mitigé entre le shabi, d'ailleurs il s'est forgé aux côtés de Cheikh Al-Mahdi, qui est un peu shabiste, la musique moderne et plus encore la musique gnawi. Il était très influencé par le gnawi. Après, personnellement, par exemple, la culture d'Indien d'Amérique. Je ne sais pas si c'est juste un ressenti, mais ça, c'est possible. تحسوا على ماكني مانيو ديال التكساسي اللي un petit extrait استحس سيلا سكريا لا مذي سماولنا كل خير زق سيرنا سكريا كراني لسولنا أتصل تزلاتيني سي حملة par exemple la chanson Inasen تزلتي يتحزن particulièrement assez simple, en une seule mélodie, il exprime des valeurs, des principes de l'âge. Ce qui est le plus important chez un artiste, c'est sa personnalité, ce qu'il arrive à dégager. Et ce que je retrouve à Ror Sdra, c'est comme une figure paternelle, bienveillante, humble, calme, très sage. Il s'implique toujours dans les histoires de la société. C'est une personne altruiste qui a partagé avec nous ses rêves, ses idées, ses craintes, son amour, sa nostalgie. La fin de notre épisode. Salam alaikum مازال فيه لي رجلات مازال beaucoup de travail, beaucoup de vidéos sur des sujets semblables. J'espère avoir appris ne serait-ce qu'une seule chose si j'ai pu faire découvrir Azarzour, ça serait beaucoup pour moi. Azarzour, il a fait partie des plus grands
شونتور ميوزيسيان ارتيست ما كلش هو سمياز القبايل اي وسناريا لازاليس اكني وات الحال اي جو سو با كو جو بارل دو لوي مازال نورمالمون الا قد نرمد نهضر في الناس مازال الا قد نسكفل اين بيجا اين يخدم اين يكشنا اين يفكا كوم سونتيمون فوالا رجو سد ديرين تونكور بلوس ديستوار في فنان المدينه القبايليت سلام غاوي لهنا التلويث ارثمري اسمع نزيد با طبوني في هذا راح نقوم طبعا الالبوم نك ام زوارو ذا شويه تسميد ومن الميديفا Il est dans 90 à l'origine زيك 6 وغاش ومن بعد 2009 الناس 4 وغاش تم كومبيلاسيون اي ساعات هذينا دونك غرنا ذاكي لا ثاي سي une compilation voilà ثاكي en 90 normalement il fait 90 voilà ouais par la suite j'ai enregistré en 94 en 98 j'ai en 2008 mais enfin j'ai compilé le tout زدخل ويا نتايا بلوس وين نخدم في 2008 الثواب اما كاس قبل ونسليار زيك واش نسيناش وفين دنويار باهم كيدينا هذا يزمر غاديني لما تسلي على لا بريمير شونس جو سي با باسكو نتفرغ غير وتنادي غير ايوا كنا بعدا شنو يشرب ديك القبره زرزور تبين تاكل تكسب واش تسوي عندنا الساعه زرزور سي غير اختار اسماء زرزور Je sais pas, parce que le nom de famille, c'est Bozarzor. Bozarzor, d'accord. J'ai pris le nom d'artiste Azarzor et il y a beaucoup de points communs avec Zoufro Khaï.